Who bet to me? Flat one. O yere no ana mpna no ene X afa down for. Me so makumanye, me hu ne say mebo bros. Emfa. No matter how trusted Mrs. Agamble. Emfa. Mrs. Agamble yo. Ona ne ko ye fan aye den. Otumi tena ho anko fa ye. Want to meet my befa ma de. One man a chance obey. As a married person or a serious relationship person, I also mum na who limit. The phone ring ya. No call. Enti me fro na wo frɛ me no. Ye di nkomo fa ho. Se woni oba tenache a. Ne oye wo chi bia, e to de bia wotumi nya feeling. Woni obi hia na wo move on na and chese woni na yak. Because me feel say I should marry based on trust. Me never have chance, but it depends on what oba na say. And na me chese na na se me no be ma na. Me pene. Eye fi, wo betiti abetiti. Break up bia ba nipa ni ntem aba ko ntia se. S. Mentias ye da me ntwe ma wo da.